Di Nabi Adam kubuhan mepan sabah riwayat Hindi di nanggro Hindi sabah riwayat Sideh nanggro Syam menan kabaran rawi ulama rawi. Di Nabi Adam kubuhan mepan sabah riwayat Hindi di nanggro Hindi sabah riwayat Sideh nanggro Syam menan kabaran rawi ulama rawi. Olen pejedonya le Tuhan iblis ngana Adam pompon kepena awaina iblis dudona Adam tuma olunyan nasiti Hawa awaina iblis dudona Adam tuma olunyan nasiti Hawa awaina iblis dudona Adam tuma olunyan nasiti Hawa dalam syurga tetap pisinan Hawa ngan Adam suka-suka. Jika bokaye mangan hanaban karunia Tuhan dalam syurga Adam pajoli membokainya tuatan Adam larang Rabbana Adam pajoli membokainya tuatan Adam larang Rabbana. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Hasan ngan Husain cucu di Nabi anak Siti Fatimah Zura syahid di Husain tema dalam perang syahid di Hasan inang berituba. Hasan ngan Husain cucu di Nabi anak Siti Fatimah Zura syahid di Husain tema dalam perang syahid di Hasan inang berituba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Laila Majnun lam tubasar kenang rayuan tipe baraja kan tempola kau hai puteli jendu dom kawin ulun ngan gata kan tempola kau hai puteli jen ulun kawin duduk ngan gata loh jipola kau duduk haji tem cut Laila cuken bengeh keraja inang bropi lahingan batin raja pizalim pengaruh jiba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Laila Majnun lam tubasar kenang rayuan tipe baraja ka tempola kau hai puteli jen ulun mekawin dudongan gata ka tempola kau hai puteli jen ulun mekawin dudongan gata. Oh jipola kau dudongan jitem cut Laila cuken bengeh keraja karena bropi lahingan batin raja pizalim pengaruh jiba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna Allah Allah Allahu Rabbuna Allah